Arngot ki kertong na arpupra Rambrai Jerngam konstituensi hapo West Khasil District. Kila file ka nomination paper mentakas ngi hakmat returning officer ba Wiswer kini ki kertong ki kentop yo kumfa as Marbanyang naka National People's Party but ulur syai kharbani kum kertong simet bala peniang du MLA ka Rambrai Jerngam konstituensi. Habakran beginong thok khubor hadin bla dep thap kerteng ba kimfa Sydney Marbanyang kertong ke NPP ula penpau jing sngongo jing kersan jing pajba ban peniang yu ulong ngila peniaso berkeseng NPP om de bangi syukwa pet seng rengi kwa ban pendep ya kajing don kam jing pajba bat ngila IT na kamenta kajing mentoy jong konstituensi bat hadin balayo iki artli kisin RD block ki pajba kila dawa bangan dang yai peteng ban syakri ban yo pendep jing angno jengki ba kimfa ula paru ika kerwo iski pajba bakin kendit ben riu no bat lada kim kendit ben riu ken sap perkhat hi maki kan long kumno katba na kaliang jong ba lur syai kharbani ukurtong simet ulong ba kajing kersan jungi pajba kalong katau ba uya khon hakane election ula bojing murru ba unsim kya halor ki issue pot usam bat ula kular bu ne trelang bu MLA RG moment ban kente go konstituensi lada upoi syakathong ulong ba da kajing kermen ba le sing la don lupa ulan kajing job hakane election bat kiwei pat ki kertong kia khon na kamenta ka kerdan ba ar ya kiti ki arngut ki kertong la senran lang di ginong kersan ba ginong bol jengki bat kene ka ben iya kajing sedang jong kajing ya tenju bor ki kertong Rambrai Jerngam poi syakathong kalong ba kajing mo jung bakha jong pai ba menta kala phe bak bak kamlong syuk kumbenen haka MLA election ajar apply menta pai ba ula suk tho ya kajing dan kam jong konstituensi kajing e jong konstituensi kajing thrang jong konstituensi bat habang ya keleng-keleng ki pai khamat bat ki ong usanga ba pihak banya kemuri orang ba e kali kam thrang bangila berwan ra e ta kajing to ka jingkwa jong pai ba bala ya kendu ak poj bo la thrang ba ngade ban ya ben gani kam shkmat ba ar khalong ba hadien ba ki jingwara ki atli ki blog bangila join ya sek NPP kamdei bangi shuphat na kanun ko seng ndai ka shudai ba ikwa bon ra hok ya ta ka jingdan kam jong pai ba ngila sacrifice sila de namta kadong katha ki jongi den dai pat ka result kalong tu ndai menta pat kalong ba hadin bangila ya surum seneng kat bangila agim kipot ladap ni bo pat ba usha le ben ha bat dan kata ka jing angnut kum bangi angnut mengi kalong sa ba kita kam ki bangi tmu pakapot sa kapot de ben pun urlong lagi bat kene nak dikada wala da kadi kam MBC ka ber makna ndai ka jing I jonga kalong ba habangi don hak sarkar idon kita kalat kelinti dadangi poi syuk thong ban ai ka jing yarap ik pai ba bat bon ra ta ka jing kala ngala syuong kumni ba kala dai ka por bangin kendit benreu akne ka por ba la dangim kendit benreu menta sai perkat ini mesti kan bumi ditang itahe ko apun ai pai ba nam ko ban kran jrong than bakal kata ayan ore ba ngadon ka jing kerman ka bas kem ha nama PTV ba maganing yo ya ga bots kamandit kana hajar sanpunyo ba ngai skem ba mentali ngila ban yo double digata nama PTV ba ga online area maganing yo ni hajar te mata ka jing kerman junga online area ngiduna ma kana ru hajar hajrong tika khasi area mata kum ka Rambrai Jerngam kum ka Rambrai mata malangsu mata ka rimliang ngila kiu man ki chaka mata tika jing kerman ka bas kem nakaling junga akwa ban ye trade kar bemle ban ora ya karoi kepar di nalor kita ki boda issue akwa ru ban trelang ban boleh nama ndala job kum MDC automatically ngaru kum MDC ngala melong member jong boda tingala ban syakri ngala ban ya sendan ban boleh nak pot ba mi udon ki barung udon di ngits kemba uso put barbar ulahap kemot mi beng kiso baplung tenga ngakin kumta ya kini ginong ilam sidong jing yakun banno handai nga comments kemba lese mangala don lumpa ha ulan jing job lese di kiwi political party bat lese kiwan kiba wan ba